rame-rame ya lagi keguyonan sepapangan si disosi si dituju kono jati mak kamu juruk para runda kono jati tamapat tong sepa gede cilik lanang wadon tua anom jaluk rizki kang sejati baji samen goler kang gongompang nih sanak lan keluarga muter-muter kota Cirebon paji samin goler anu bageus arep ngetan arep nguwun Bapak Haji Samin Goler polisi India tukang beca Ridho nopi kang goler oke kabeh kang katon paji samin goler duit entong duwe bakal ketu disarengan ku ampong ketua Karang Taruna pakaian beli wagawan sepi sok sering dolanan makan para akar babaturan rame-rame kukuyon sebab aneh si disosi kuno jati nemok kamwali ni jurukun kuno jati kepanana kenceleng tama patong sepang paji samena goler gede cilik lanang wadon tua anom alur rajin suka mukti jaluk rizki kang sejati kanggo ngapani sekel warga muter-muter kota Cirebon arep kolot kabeh kang katon duwe bakal ketua gunung jati tempat tua sebang gede cilik ana wadon tua anom paji samin goler jaluk rizki kang sejati kanggo gampang sekeluarga muter-muter kota Cirebon arep ngulon tukang beca kabeh kang katon duwe bakal ketua pakaian beli wagaluan disarangan pembahasan judul sinen tapi sang disarangan ampong siringnya dolanan tua Karang Taruna teman makat baru disarangan pemerurah adang karo babaturan palura dadai kapayun payun sebab aneh sing disongasi palura aku tamana no mana hadir sing dituju ku ngejati pada nadai ing amat kamual palura adang aku tamane anomana kapayun payun gunung jati sama patong seba gede cilik lanang wadon
tua anu apa lurah ada kades kutaman jaluk riki kapai kang asih jati palura ada kades kutaman dewa kang ibu ngempani sanak lanak keluarga anak muter-muter kota Cirebon palurada kades kutamana arep ngetan arep ngulung tukang beca kabeh kang keton ampong ketua karang duit taruna anentong hai duit bakal ketua Gunung Jati Tama Patong Seba Ampong ketua karang taruna gede cilik lanang wadon tua anu jaluk rizki kang sejati wow keluarga muter-muter kota Cirebon arep ngulon kepegang kantong duwe bakal ketua Gunung Jati Tama Patong Seba sapa sing arepan menang gede kapai cilik lanang wadon tua anu jaluk rizki kang sejati kang lago ngempani sanak lanak keluarga Paji samina golera deui aturah sapin goler ampong ketua karang taruna deui anu man diserangan palurada kades kutaman hadir kapayun aturana kapayuna ampong ketua karang taruna deui bayar lagu Paji samina golera anu mana diserangan palurada kades kutaman kapayuna diserangan bapak cek ketua BPD deui aturan ampong ketua karang taruna deui anu mah Abu Jil Allah hadir melepas silida dosa Paji samina goler anu bageut kana janak kana sauyun ampong ketua karang taruna tarapihan maka awona Pak Guru ado makira Bandung anu mana kapayuna Wajis Amin oyo diserangan palurada kades kutamana aturan Apa Haji Bapak Guru ado makira Bandung deui Presidia anu mana ampun ketua karang taruna deui Polisi India aturan palurada kades kutamana anu bagi Presidia anu mana Ampong ketua karang taruna memang kuri gesomasa Hai tekudu sebut batur Ampong rumah tangga karang taruna yang manesan ampong ketua karang taruna deui aturan tampihan deui palurada deui lain awan anu ngora Abu Jil jarangan kersana pepujangan Abu Jil Hai Pak posa sama Apa Abu Jil anu bager acara kasih najana gaya Pak Guru ado makira Bandung deui Abu Jil aturan tampihan deui Paji samina golek
biar umur Wagur adom sudah di tua serangan keras Wagur adom biar tua asal kaya Paji Samin goler kahayang kuring laksana Pak Guru ada madai melihat TV motor Vespa Paji Samin goler memang kuring gesromasa sebududi sebut batur ampon ke ketua Karang Taruna Abaji Samin goler Abaji Samin goler Paji Samin goler anu bager Abaji Samin goler Akang Haji biar umur Pak Guru Adom hadir sudah tua Ambong Ketua Karang Taruna biar Sudah tua mana Ambong asal kaya Ketua Karang Taruna kahayang Apa Guru Adom kuring Biara Bandung laksana Apa Guru Adom politik Bapak Guru Adom Biara Bandung motor Vespa Apa Guru Adom Pak Guru Adom madai Apa Guru jalan Adom jalan Biara Bandung dombak Vespa Apa anu mana pasti leti bayar anu bager di serangan Paji Samin goler ajana kasih najana gaya kalau rada kades kunta mana deui tapi hana deui biar umur sudah Iya Bapak Haji Samin goler polisi dia. asal kaya Paji Pak Haji Samin goler polisi hoyong kuring India. laksana Pak Haji Samin goler. Pak Guru Adom Kiara Bandung Kalau dari politik di motor Vespa Bapak Guru Adom Kiara Bandung. atuh jalan ajan Pak Guru Adom Ketua dombak Vespa Karang Taruna apa yang lagi Utamana. sekolah aturan kapayu Pak Guru Adom Kiara Bandung Allah hadir. kasih jangan Kenyang. gaya Pak Guru Adom. Pak Guru Adom aturan biar umur Ya Pak Guru Adom Kiara Bandung. sudah tua biar tua asal kaya Pak Guru Adom. Pak Guru Adom Kiara Bandung Bajana kasih jangan gaya Hey hey oh Aparana tidak usah dapat silidang dosa apa di samena goler sangkang jatan sauyun atau apa cilet si bayan sangkang jantan apa Guru Adom Kiara Bandung sauyun apa Guru Adom adai Abu Jil lari tema Sarana Imbar Utamana. Aujil samena goler Utamana penuh simpati sulaya tiena kalau hadir di sarangan sulaya Utamana tina banyak Aibar Utamana. sono yang mabongan Hey hey hey. apa di samena goler Hey hey tidak ada jauhan apa ada kades Aibar Utamana. oke apa sorangan Hey hey hey. apa Guru Adom ade iya rasana kaget apa Guru Adom lain-lain daun-daun awin Aujil apa Guru Kota Adom mana diserang bus buju lanca beremit tawaran Aujil lanca Cara mana olai hadir berema di tawaran Aujil Kota
mana Aolai kota mana bos muda Aolai bos muda abak jadi Aolai oleh muda. di Aujil Aukil kota mana abak jadi di bageran Aolai bos muda oleh bos muda Aolai bos muda lain milik diri Aolai oleh bos bos muda muda milik terus di bageran terus Aolai kota mana Aujil hadir Aujil kota mana hadir sekarang ada ampun Aujil jangan Sarangan. bakal sedaya-daya Aolai bos muda Kapurado mari Aolai bos muda bayar labur Aolai bos muda kota mana dak di hadir Aolai Aolai bos muda lalaku Lampung ketua Karang Taruna apa guru ada Lampung ketua Karang Taruna kota Bandung di guara deui iya apa guru Adom Kiara Bandung dari jangan tanurang apa Haji Samin Goler najak ka Gandung Haji sabun Samin najak Goler. lihat sajagat di sarangan guru Adom Kiara Bandung yang urut bagus akhirana kurang apa bisa bisa apa guru ada Ampong rek kasah ketua Karang